Kuthiwa abaningi ngesikhathi linye lama-owner lamukela uGodole ngaphansi kwe-MK. Sawubona kuphi nakubi la funye khona lo mbuso njengamanje ubingelelayo yini Martin Dacos intombi zimqomela amehla kabanye bathumela imali thubona ngane wethu ngabe usuku lakho lokuqala lwancotho nzokulungela press subscribe button share uphendule comment ukhulula konke uma ukwenza konke lokho ukwenza mahhala sikwenza ukuthi ube wena oqala turn notification engenza wethu ngesikhathi uGodole ethula uhlelo lakhe lokuthi ke iliphi iqembu kufanele livote lo somatekisi kanye nabantu abasole ngaphansi kwenkululeko le bekuthiwa lokhu yaqala ngo-1994 kodwa-ke kube esemukelwa ingxenye ye-owner lapha-ke emva kokuthula isipishi sakhe laselithi cha fana khululeka uma kunabantu abakusabusayo sikhona thina ngaphansi kwesantakho kodwa singaphansi kwayo futhi i-MK usithinte sikhona-ke ematekisini ngaphandle nje komusha isikhathi sakho suphathele ividiyo yakhe-ke uGodole amukelwa ingxenye noma-ke amukelwa omunye ubaba wama-owner lapha-ke ethi akakhululeke ngesinqumo asithathile bazomeseka ngakho konke. Siyabonga leadership, siyabonga Nkokeli, siyabonga commander. Ngizocela kwa umkazi okulemboni yamatekisi azoba nezwi angasondela kwa umkazi osembonini yamatekisi azoba nezwi. Akubingelele kuno. Ngiyakuzwa ukuthi nabantu abahlala bekusabisa kuthiwa ematekisini awukumele bona bekuthusa ngabo cha yithi sisematekisini une-right ozokuthanda ukukwenza ematekisini akho mntu ofuna ukukhombela umkhonto noma ngani ethi-ke ungavoteli bani sikhona nathi sikhona la Santako le uthi yakhuluma ngikuwe lami Santako uma ukhuluma kuboni sikhona athi lemva kwakho. Thank you. Okay. So clear ke ngoku Bishop Master Bishop ufika late. Okodwa Bishop reporting. Usaviwe